otpada. Halo, halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u eteru ste. Lijepi pozdrav iz Bjelovara od Branka Stojkovića Štit. Vidim da se građani libe, da baš i ne zovu. Ja sam se javio. Htio sam reći kako ja vidim Zagreb. Dolazim svaki tjedan u Zagreb. Gledajte ovo, nekad je Zagreb brojao 1.000.000 stanovnika i to se sjećaju ljudi. Danas navodno ima statistički 600, negdje 70.000. Gdje su nestali ti ljudi? To je prvo pitanje. Nek odgovaraju malo ljudi, nek se javljaju. Drugo, kad dođete u Zagreb, ono što prvo kod kolodvora vidite Zrinjevac gdje brojni psi i njihovi ljubitelji se nuda šeću po travi, da li uništavaju travu, da li ju nakarađuju, kak je ona gospođa, neko rekao malo čas, da u Maksimiru brojni psi hodaju i da ostavljaju tamo izmet i to sve, ali hoću kazati to, da to sve polazi od te stranke, možemo, ja bi to nazvao da je to jedna sotonska stranka kojoj su psi draži nego djeca, nego mladi ljudi. I vidimo i ženu od Tomislava Tomaševića, gradonačelnika, kako se lijepo slika sa psima i tak dalje. Da ne bi neko mislio da ja baš imam toliko nešto protiv pasa. Ali gdje su mladi ljudi u tom svemu? Gdje su ta djeca? Koliko se troši novaca na hranu za pse? Više se troši u Zagrebu novaca na hranu za pse nego za djecu. Jer mnogi ljudi su pali u veliku socijalu. Malo čas je ovaj gospodin, mislim da se zove Željko Banjac, rekao da su otpušteni 700 ljudi iz holdinga, ali mogu kazati da taj holding, da ne zaboravimo, da je poslao sa 700 milijuna manjka. I šta hoću još reći, da Bandić, gradonačelnik, ono što je radio, to radi danas i Tomislav Tomašević, rekao je da neće poslovati sa tvrtkom od Pripuza, da će on to sve izmijeniti i dalje nastoje poslovati sa tom tvrtkom i normalno da više se troši na Bandićeve fontane vode nego što građani mogu platiti. U Zagrebu meni je žao kad dođem u Zagreb i kad vidim da centar grada malo uređen, one ulice druge sve su oronule i sve je zapušteno i da ljudi jako loše žive, da nema ni proizvodnje, ni da nema rada, da vlada jedna masovna psihoza. Pa eto, ne bi htio dužiti da... Evo, kad ste nam već tu, ispričavam se što vas prekidam, samo da vas pitam vezano uz baš našu današnju temu, ako ste gledali od početka, smatrate li vi zapravo logičnim tu odluku da se raskine ugovor koji gradu donosi popriličnu svotu novaca na godišnjoj razini, da se raskine bez ikakvog opravdanja i zapravo razloga? Ja ću samo reći da sa Tomaševićem nema nikakve opće logike u tom svemu. I to on što radi, on samo stvara pomutnju među građanima, a ono što bi trebao raditi, to ne radi. Znači, svodi se na to da baci kost među ljude i da se oni bore i da se svađaju oko toga, a sve ono što radi ja ne mogu uopće podržati i ono što gledam, meni je žao kad dođem u Zagreb, što je ono najvažnije, Zagreb bi trebao biti metropola. Vi znate da je Zagreb centar Hrvatske, a da Zagreb se sveo na jad i bijedu, a Zagreb se ne čuje svakodnevno. Kad vi dođete u Zagreb, to je postala jedna selandra, da psi laju po ulicama, po trgovima i po trgu Bana Jelačića, da samo čujete lajanje pasa. Gdje se neki svađaju oko pasa i vlasnici, gdje se psi grizu i grizu. Zar mi to trebamo sve gledati? Pa mi trebamo raditi, mi trebamo imati jedan bolji život. Pa šta ovo što ste vi kazali, da on se sad bavi sa reklamama. Pa znate koliko reklama, ne samo u Zagrebu i Bjelovaru. Pa ne možete, reklama se svaka mora platiti. I to, ko ste vi sad kazali, ja evo završavam ovu priču, ta reklama koja je istaknuta, svaka mora za nju znači biti plaćena, jer te reklame se treba živjeti, ali postoje puno reklama koje uopće ne plaćaju ljudi, metnu na sred nogostupa stave svoju reklamu i da nešto prodaje, to ne može biti. Nogostupi moraju biti prolaz za građane. Eto, lijepi pozdrav iz Bjelovara. Hvala vam, gospodine, ugodan dan. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
Evo, ja bi se nadovezala na ovo gospodina, kako on kaže za te pse. To je istina. Smrde nam kokoši, smrde nam svinje, smrde nam krave, ali psi nam ne smrde. Evo, onda se ne čudimo da mi uvažamo, da mi nemamo mesa, da mi nemamo mlijeko, da je skupo. Sve nam smrdi, samo nam psi ne smrde, a svuda nam prave, da izvinete, govna i po njima gazimo. Ti koji drže pse ne održavaju nikakav red i to vam je to. Eto, šta da vam drugo ja kažem. I ovo sve što mi pričamo, to vam i onako nigdje ne vrijedi.